Stroberinya enak. Mau nggak? Iya. Nih, mau jeruk. Enak tau jeruk. Nah, paling Dede mintanya apel. Kan Dede suka apel. Oh, minta boneka tadi nih lucu nih. Ding dang dong. Jadi buang, aku jadi buang. Aku jadi buang. Ya. Terus Dede minta apa? Minta ini kali Dede. Minta ini. Emang Dede doyan?